Dakle, izričite zabranjeno traženje takvih iznosa. Na evro ne utiče. Misli ću vam pokazati. Rotosito je veoma bitno za tehnološki proces rada postrojenja za preradu otpadnih voda. Zbog toga što ono izdvaja krupne čestice koje su krupnije od 2 mm. Pošto je to rotosito perforirano na 2 mm krupnoće, znači što je sitnije od 2 mm propada, ide dalje u tehnološki proces, a što je krupnije, to se izdvaja i normalno tovari se u kontejnere i nosi na deponiju u Kikindi. Znači, ono je bitno da bi se poboljšao tehnološki proces i da bi ispuštali što bolju i kvalitetniju vodu u otvoreni kanal DTD-a. Vodovodna mreža je sanirana u jednoj ulici, to je negde u dužini 900 metara, a ugovorom je predviđeno da se sanira u 4 ulice, negde cirka nepuna 3 km, 2 km i 900 metara, ukupna vrednost investicije je nepunih 25 miliona. Normalno je da je to jedno i drugo povezano. Bez kvalitetne vodovodne mreže, bez obzira na to da li ćemo imati preradu pijeće vode ili ne možemo imati kvalitetnu vodu na česmama potrošača. Što se tiče prerade pijeće vode, to je takozvane fabrike vode, proces je u toku. Mi smo ušli u program KfW banke, znači to je Nemačka razvojna banka. U pitanju je ugovorni odnos između Republike Srbije i Republike Nemačke. Znači, čim smo ušli u taj program, to je praktično završeno, ali ono ima svoj proces koji traje 3-4 godine. Ja se nadam da ćemo mi početkom jeseni potpisati finansijski ugovor i posle toga ide projektna dokumentacija, tender i tako dalje. Novi razgovori sa predstavnicima Nemačke KfW banke, znači proširili smo ih i na otpadne vode. U pitanju je postrojenje za preradu otpadnih voda u Kikindi, koje je normalno, treba ga inovirati, tehnološki unaprediti. Znači, mi imamo gotovu projektnu dokumentaciju za takozvanu liniju vode i liniju mulja, koja košta prema nekim našim saznanjima otprilike između 2,5 i 3 miliona eura. Nemačka razvojna banka dolazi po tom pitanju i mi ćemo, nadam se, dogovoriti se i ući u program i u tom programu je gratis neverovatnih 95% do sad bio, ali nadamo se da ćemo i mi ući u program, pošto smo spremni da im odgovorimo na sva pitanja koje će verovatno postaviti. Prema našem planu i programu mi smo predvideli jednu korekciju cena komunalnih usluga i ukoliko se ne desi neko pomeranje što se tiče cena inputa koje utiču na konačnu cenu komunalnih usluga, mi ih nećemo menjati u toku 2013. godine.